The Council of Tiprasa Hoda demanded the arrest of all the culprits involving in the case of sexual assault of a 2 young girl from Riang community in an area of Amarpur without no partiality of any community. The high officials of the Council of Tiprasa Hoda demanded on the conference meet held at Advisor Chini on Friday. On last incident of 10th May, where 10 boys from Jamatia community sexually assaulted a 2 girls from Riang community from the side of Amarpur area. Later after the incident, there is seen a clash between communities where they pointed a finger on each other tribes all over social media. Seeing all the conflict that is taking place in the social media, all the well-informed individuals of the state are in agony. Later, Tiprasa Hoda Council take initiative to calm down the ongoing conflict. Without arguing between each other and between the communities, Tiprasa Hoda Council has demanded to punish all the culprits who were involved in the sexual assault. On Friday, by holding a meeting on a related matter at Advisor Chomni, Chairman of Tiprasa Hoda Council Jogendra Debarma demanded to punish all the culprits who were involved in the incident. Chini government media hano ila hambayo koke sound Chini je Council of Tiprasa Hoda ni General Secretary di samne ukaunon masapinai karon 10 tarik je kokonang muni bo Chini Tiprasa nu ukokonang karon beleke dukho mani ko beleke laisine ni ko karon jeng Council of Tiprasa Hoda tani makhawa joto jeng takho jeng joto riang hoya jamati yang ya kaipeng ya kolem ya morsong hoya jeng joto takho laisine si Council of Tiprasa Hoda khalem o jaga si jodi ukokonang ngai hake dus বড় মনীষ দোষ খেয়ে তবে যে দোষ খাইনাই কোনো ভারতীয় দণ্ড বিধি যে আইন দমনি মোতাবেক কোনো শাস্তির যাব নথে কারণ আং জমাতিয়া তাবো যারা যারা রেট খেনেবো জমাতিয়াই গাং খানাবো কিন্তু আইনও জমাতিয়ারি আং কজন কাবিগ্রি আইনকে আইন থিং হাসি আনি হদানি বুসা আংথিং ব যদি ব দোষ খাইমেন দংলা দোষ খাইলা কারণ রেট খাই প্রমাণিত না কারণ কোনো অবশ্যই ভারতীয় দণ্ড বিধি যে আইন দমনি মোতাবেক কোনো শাস্তির যাব নথে आं काउंसिल ऑफ टिप्रासा होदा नि कौनो साफायमोन आर दिनै काउंसिल ऑफ टिप्रासा होदा बिसोर किछु जोंनो जाजायारबो दं कारण जों थासासिन सिनाय काउंसिल ऑफ टिप्रासा होदा माने त जों ज थासा सिनाय आं जेकुनु जागायाव कक साखे आं साव जों बुमा काछेनि बुसासि एक समय बुमा काछेनि बुसा नोंरि आं सुइथांखो आं जमातिया सुइथांखो आरो फेलायमानिसि जों जेकुनु पामफानो नों हिसाब खायनि दि जमातिया जेकेरांखौ दङ सावनो रियांबोनो सावनो कलेबो कक सावनो इनके तान आरो नङासुक सिदि आइगेसिनि नायबाय सुथु थासा हानि त जों केरांखौ मना कक सावनो हानि मा आं साव जों जत थासा आरो निया जों रियां का पेंका जोंनिया जों जखम टाइटेल नि प्रश्न भाबे जों जानिया टाइटेल साव खायसिबले हाबे जों तिरप्रासा हायके जों दाबो थामसावनि बां चेष्टा गायजों थासा ngani nangnai बुइसर जेमो थासांनि जों थासांनि बाङै दाबो बेलायखौनो जों साबथालायगौ শুধু उसुया যারা দোষ খাইনাই মনে ঠিক ঠিকভাবে আইননি অমো বিধি মতেনে চলে জানাতে আর বসকান্তিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদা বার্ষিক সম্মেলনफ्राव অমোবো जों दाबिना आरो फैदो रायजो सरकारनि थानिबो जों যারা রেট খাইনাই কোনো আरो জাত পাত গিरि थुलुकसा वाइसा जाबाथिंथों যারা बुरिनो दर्शन खाइनाय उसलानो आइन बिदाबे फांसि खाइजागोनथि जों त्रिपुरा सरकार थाने ताकय अवश्य जों प्रस्ताव होनाय उ आशाबादी उ आशा खायजोंका हानिमोंनो जों जारा गुजबनो गायसा ताखाय बियादि कारण जों ताखौबाय ताखौ सिखायलि वालायलिसिनै जों इसे बतो जायो ओंखाय जों जेता थासा हलैमोनि कक्ट फाइलिया उ थासानो जों जाते रखा खायमोन ते जत्तनो जों चिनि जारा बुजि आरो मा बुजि दलायनाय जारा अबुस बरनो मा बुजावलायनाय जारा राजनीति मा सगै चिनि अमम खायनो चेष्टा खायनो बोथोर जों मा सलायनाय कारण जों राजनीति जोंनि समाज खावयो जों समाज बायदि प्रेम खायमोन जों समाज बायदि हांगामोन राजनीति बायद सभा खायनो राजनीति बन हाया हमनाय बसि चिनिखौ कक हाया जों समाज बायदि समय तागे जों थासतमोन उसुकसि चिनि मा सम अमाय जत मा सगायजादि अमाय जों समाज खाय जोंना आ पाइछाव तेसो सावनो जे दुस खायनाय बरक ठीक ने दुस खायला बरनो भारतीय दंडबिधि जे आइन दङनि मतेनो कोनो शास्ति रजाबन्थों नि काउंसिल अफ टिप्रासा होदानि आं सरकारि थानि गयजाव On the following program, Council of Tiprasa Hoda Advisor Committee, Pada Lila Jamatia, Treasurer Mangal Padakalai, Convener Brenda Tripura, Advisor Chairman of Buru Kaskorai, Porishad Pancho Ramriyang has attended the meeting. Reported by Krishanu from Agartala, Chini Khorang.